अदो हुजिक लाइबा गवर्नमेंट सिना अखोई हानै गवर्नमेंट सि करीमता तौरमदब दौनाबा अदुदा सिनते सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान फेज 1 अखोइना ऑलमोस्ट 99 लोइसलगा थममनी फेज 2 ngang खेबा मोयबा फेज 2 दी हुजिक पाइखतलिबा पाइखतबरा सिसु हमनिंगाई क्वेश्चन नेबा मसेबा अखोई गवर्नमेंट की अगेंस्ट द कनागुंबा पर्टिकुलर पर्सनल होइना अखोई अटैक तौबनती मसी प्रजा सिंह की इंटरेस्ट नेबा अखोइना थमजरीबसे अ मोइसिनदी स्वास्थ्य भारत रे कदाइदनो स्वास्थ्य भारत कराइदनो स्मार्ट सिटी कराइदनो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अखोई मतमदुदा नियरली 30 crore की मयाने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की सैंक्शन तौर अतई अतई याम लेखरे नागा नाला की करी करी याम लेखरे अदुदा लोई पंजरोय सेंथुंगी लिकेसी मयाम लेरी है गवर्नमेंट की एम्प्लॉय मयाम सिगी मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तौबसे एम्प्लॉय मयाम सिगी अकाउंट ट्रांसफर तौरगा कनानसु डिस्टर्ब तौब यादबा कनानसु अंडरग्राउंड कइना अदु एम्प्लॉय मयाम की परसेंटेज अदु पिउ अदा पिउ हाइबसे केसियार मन पुलप काइथोगा येनब तारगा दिएब केसियार ट्रिन तौरमीदना सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तौरगा मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिस्ट हाइदना सेमगा मसी अखोई ऑल इंडिया की ओइना मणिपुर इहान परहैप्स इट मे बी द फर्स्ट स्टेप BJP na luchingba India gi lengak lakhibadagi state asda kanna lauramba smart city amasung swas bharat kadai de chatkre haina hani gi chief minister Okram Ibobi na hanglakli lakliba tang mari da congress party gi election manifesto phong lagani haina so Okram Ibobi na phongdorakli ngasi congress baban da 5 years BJP misrule in Manipur haiba topic ta pangthokiba pau gi mifam amada wafam sing asi phongdokladuna Okram Ibobi na hai ngarang form khiba union budget ki mifam da swas bharat haiba se priority sector ni haina union finance minister na yamna kanna laukhe adubu BJP na luching balengak asna state as a swas bharat ka mari leinaba thabak thorong kaya yamna paket kharbage housing smart city amasung swas bharat haina kanna lauriba ase matam amada SPF ke lengak leiningai da Imphal city lu nanba thamnabagi pandam da solid waste management gi treatment plan ama lamdem da linkhatke januram gi makha da linkhatki ba plan ase gi ahanba phase sada mari futara mapan loshilam labani Hauzik pali balengak asna ani suba face ase karamba fibam na thamlibage haiba miyam na khangingani center da UPA government leiringai matamda Manipur gi health sector gi lamda infant mortality rate yam na nemduna thangna na chahi ahum India gi ahanba amasong ani suba taduna lakhe maduna maram oiraga chahi ahum da state asna lupa crore listing ama fongbangam ke high sent from aduna state asida Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences linkhatpada achowa mateng oike state asne thabak fongdabagi samesya kokhanaba pali balengak asna kari tawkre haina hangladuna Okram Ibobi na makhata na hai loitang khunagi spinning mill amadi MSRTC na chingba kaya hingat handuna laik laisu hairaba naha sing thabak pigani haina laukhibadu miyoi kaya thabak phanghan khargabe haibase Manipur gi miyam na khangningani entrepreneurship ki khutang da thabak fanghangani haiduna startup scheme paikhaliba asisu kumja ing 2013 ta congress haudok lambani UPA gi government ki matamda Manipur yauna north east ki industrialist natraga entrepreneurs sing na industry linkhat page mari lainana net fee amasung world bank ta gi loan loba matamda chada kuntra subsidy pigani haina lauthokhe thaurang asi Manipur da thabak fangdabagi samesya sing kokhanaba center na paikhalakpa policy amani hariba policy asi housing makha chatharibra ba asiso khangba mathau tai haina Okram Ibobi na makha tana phungdokhe Logic like government sina koi hanai government si karim ta tawum da badawna ba adu da sinate solid waste treatment plan phase 1 akoina almost 99 loisalaga thamamni phase 2 ngang kheba moyeba phase 2 di huju paikhat tabra sisu हमनिंगाई क्वेश्चन नेब मसेबा अखोई गवर्नमेंट की अगेंस्ट द कनागुंबा पर्टिकुलर पर्सनल होइना अखोई अटैक तौबनती मसी प्रजा सिंह की इंटरेस्ट नेब अखोइना थमजरीबसे अ मोइसिनदी स्वास्थ्य भारत रे कदाइदनो स्वास्थ्य भारत कराइदनो स्मार्ट सिटी कराइदनो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अखोई मतमदुदा नियरली 30 crore की मयाने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की सैंक्शन तौर अतई अतई याम लेखरे नागा नाला की करी करी
yam lai khaya du dai loi panjaro sen thungi like si mayam lai ri hai na government ki employee mayam si ki Manipur government employee list electronic transfer to bise employee mayam si ki account da transfer torga kanana su disturb to ba yadaba kanana su underground kaina adu employee mayam ki percentage adu piu ada piu hai bise cashier mana pulap kai thoga yen ma targa dieba cashier tin to tormidna si electronic transfer torga Manipur government employee list hai na semaga masi akoi all India gi oina Manipur han perhaps it may be the first step